Apa Kuliner. kuliner? Apa tuh kuliner? Dagang-dagangnya kalau ada dagang sate, ada laklak, Wih, ada nasi goreng. guys. Dagang apa nih paling setia ken kurenane? Dagang laklak, dagang sate, dagang nasi goreng, dagang apa nih paling setia? Nasi goreng, Sing, dagang sate, sing. dagang apa? Dagang bakso. Oke. Men apaan setia? Iya, dagang bakso coba aja pikir. Oh, mungkin lais yo dagang telah dagang nih. Pasti umane pendol dah dua untuk istri tercinta. Ada. Ini baru ya nih. Kedecang sing kemul aku no. Necang mendagang keci. Apa? Pas ke jalanin pung dagang. Dagang bakso ada, dagang gas ada, jadi di jalan ini. Ada bangken cicing. Pejebangke. Nah, ada pusat saya dagang. Aduh. Bangken cicing. Bangken lelipi. Bangken siap. Unyang mulat do. Ada pes 100. Apa jemak si malu? Bes. Sing. Apa? Bangken. Cicing. Bangken cicing, bangken lipi. Saya siap. Ya siap. Unyang mulat. Benar ada bes mak si malu. Sing. Apa? Cungu.